Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wok pai ye ki video how new channel ta hakani ka video kwa open snyaw chapi wada bon bha ki missile ki drone wa ki jet ka Pakistan wa cha siat panha bha ka India we de yo le ki Indian force wo kem ya pilot ka Pakistan te chwa wo sdange hamda mu ye subscribe your new channel we khnyan how to bell wa mai tu khnang wa yo pten cho cho phi yo ye ki video wa thame te ton sdange Nin kasngi ka India da siat panhap ko yaka fighter jet F-16 ka Pakistan we da siat tampadung ko le yaki pratali ki missile ka Pakistan hajamu we hadin wada siat masiat ka Pakistan da ki missile wa ki drone hajamu wa chaki wi won ki thaw le ha India ka India le da chrai ko we da siat ka la ko yaka Pakistan ha Lahore Sialkot Islamabad wa Karachi we hayato wa ini da pedung le chajan jung u Prime Minister ka Pakistan ha Islamabad we ini ipedung to iwachangai kam wa arpau kilometer na yung yong o we ki Indian Armed Force da siat panhap ki le bon tali bha ki drone ka Pakistan ki wada pha ko yo attack ha Jalsalman Rajasthan we da viral le i video yong ini ijia wapan yo wa pedung ki drone ka Pakistan we nei da wa em black out ha ite ithau ta channa bha wa pedung ki te ki drone we da cha siat panhap le artli ki drone ha Jammu and Kashmir wa ka wi ka jet fighter ha Pathankot we ki Indian force da yo ki le wo kem ya wi u pilot ka Pakistan u wadang im we ka India won mem u loss ko yi le nando nin ka sngi ha Jammu Pathankot wa ha Udhampur hadin wasiat ka Pakistan u secretary ka United States da kalam u ya u monetary head do ka Pakistan wa ya u external affair minister ka India dei wa karpat yaki wo damno u ya hiya thma dei wa pansnya ule wa ka US man ko ka wa pan khre wo ya kre lang wa ka India hei wo pan kut yaki kam le no tang wa ka te cho da karpat u yaki wo pan kut ya ka ni ka thma wa ka te hei yeto wa ini nei liang u external affair minister ka India da ong u wa ka India am chong klik ti he ko we la da attack ka Pakistan ta hab attack ka la he ko yaki we ka Pakistan da attack ma attack ko kamte ke India le da attack ka la ko yaki te tip mentuan kamon uchia te ya duai lang yaki chupai ke India we hamdam u ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phiu yo yaki video wa thame khub le chipon